Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa 29 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwanya w'amakuru. Amakuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru twongeye kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ibi byatangajwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo kuwa 3/27 Nzeri ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Kayiko Girime. Aya yose turaza kuyakubwira ndetse kandi turaza kukubwira ko umuyobozi mu bya politiki w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yahamagariye leta ya Kinshasa kuyoboka inzira y'ibiganiro aho guhugira mu kongera umubare w'abasirikare mu duce tugenzurwa n'ingabo za EAC. Byose turaza kubikubwira mu buryo burambuye. Ese ni kubera iki Bertrand Bisimwa yahamagariye leta ya Kinshasa by'umwihariko nyine Perezida Felix Antoine Tshisekedi kujya mu biganiro nabo? Ese byaba ari ugutsindwa urugamba? Byose turaza kubikubwira. Hari byinshi abantu babivuzeho, hari ibyo yatangaje, hari ibyo yashyize mu nyandiko, hari ibyo yabwiye abanyamakuru, ariko kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi we ntabwo abikozwa. Aya makuru kimwe n'andi tutakubwiye mu mvune turaza kuyakubwira ku buryo burambuye. Ni amakuru turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Wowe ntucikwe, menya ko uruganda rw'Isaro ari uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, bibahamagare kuri nimero 0788 65 14 68. Ariko kandi nanone ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Muhaye ikaze ku buryo burambuye mu makuru yacu. Tugiye guhera kuri iyi nkuru ivuga ko umuyobozi mu bya politiki w'umutwe wa M23 Bertrand Bisimwa yahamagariye leta ya Kongo Kinshasa kuyoboka inzira y'ibiganiro aho guhugira mu kongera umubare w'abasirikare. Bertrand Bisimwa yakomeje avuga ko ibiganiro ariyo nkingi ya mwamba y'amahoro muri Kongo. Uyu muyobozi yavuze ibi ashingiye ku bikorwa bya guverinoma ya Kongo byo gukomeza kongera ingabo mu duce M23 yarekuye ku bushake muri teritwari ya Rutshuru, Masisi na Nyiragongo, ikadusiga mu bugenzuzi bw'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Nyuma yo gusubira mu gace ka Mushaki, abasirikari ba FARDC bongeye kugerageza kwinjira mu gace ka Nyundo gaherereye muri groupement ya Buhumba, ariko abarwanyi ba M23 babasubiza inyuma. Amasezerano ya Nairobi na Rwanda hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 avuga ko uduce twari twarafashwe na M23 ikaza kutuvamo nta ruhande na rumwe rwemerewe gusubiramo, ahubwo ko hakwiye gucungwa n'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba mu gihe cyose gahunda y'ibiganiro hagati y'impande zihanganye itaragerwaho. Abahanga mu bya politiki yo mu karere k'ibiyaga bigari bavuga ko inzira rukumbi izakemura ibibazo by'umutekano ukunze kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ari ibiganiro bya politiki hagati y'abanyekongo ubwabo. Nubwo bimeze gutyo ariko leta ya Kongo Kinshasa yakunze kuvuga ko itazagirana ibiganiro n'umutwe wa M23 mu gihe abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba bakomeje gusaba ubuyobozi bw'iki gihugu kubahiriza ibikubiye mu masezerano yagiye igirana n'umutwe wa M23. Tukiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zimaze iminsi mu myiteguro, ariko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uduce twinshi two muri teritwari ya Masisi na Nyiragongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru twongeye kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ibi byatangajwe mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryo kuri uyu wa 3/27 Nzeri ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Lieutenant Colonel Njike Kayiko Girime. Ingabo za Kongo ziramagana umutwe wa M23 bita ko ari uw'iterabwoba kandi ko ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda baharanira guhungabanya amasezerano y'inzira z'amahoro ya Nairobi na Rwanda. Iryo tangazo rivuga ko kugeza ubu abaterabwoba bongeye kwigarurira uturere twinshi nyuma y'ijambo rya Felix Antoine Tshisekedi
mu muryango w'abibumbye igihe bari mu nama ya 78 y'inteko rusange ku isi ku kwanga ibiganiro bitaziguye n'iterabwoba M23 ndetse na RDF. Ibi nibyo Felix Antoine Tshisekedi yatangaje, ari nayo mpamvu ngo M23 yarakaye maze bimwe mu bice yari yaratanze irongera irabyisubiza. Utwo duce M23 yigaruriye turimo imisozi ya Kibarizo, Kabare, Kasha, Kirumbu, Bukombo, Rugogwe, Busumba, Burungu ndetse na kamwe mu gace ko muri Masisi, umusozi wa Ruhunda, Ikibumba ndetse no mu karere ka Nyiragongo. Ingabo za Kongo nazo zigaragaza ko abo bita abaterabwoba bagerageje kuwa gatatu tariki ya 27 Nzeri kugaba igitero kugira ngo habagaragare ku musozi wa Kanyamahoro, Ikibumba, bagera aho bashyira itsinda ry'abanyekongo bo muri iyasi nyuma y'umurongo waryo. Vuba aha guverinoma ya Kongo yahaye impuruza inyeshyamba za M23 kubohora uturere twose twa Kongo twigaruriwe nabo, ko nibatatuvamo bazadukurwamo ku ngufu. Icyo gihe ntarengwa cyarangiye kwa 24 Nzeri nta terabwoba batewe na guverinoma ya Kongo, ahubwo uyu mutwe ukaba waragiriye inama Perezida Felix Antoine Tshisekedi yo gukomeza ibiganiro no kubaha amasezerano yagiranye nabo no gukomeza ibiganiro Kinshasa ariyo yonyine nzira rukumbi ishoboka kugira ngo M23 ireke ibice byose yari yarafashe. Uruganda rw'Isaro ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gaseye neza, akawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kukarangura, gutanga komande, hamagara kuri nimero 0788651468. Ariko kandi ushobora kubasanga mu karere ka Rulindo, ni mu murenge wa Kisaro. Ndagushimiye cyane.